So even today we continue with this joy of Easter. The joy of Easter that Jesus tells us that He is always on the road to meet us as we travel along in life. These days, of course, we are all traveling on the same road and we are always a bit worried how good it was before, the way we were living. We were so free and we thought that we had stability in our lives. But now with this virus, it seems everything goes up in the air. And yet Jesus comes and He walks with us, not to scold us, but to listen to us, to ask us questions so that we can find the true answers. And then He brings us home and we tell Him, please stay with us at home. And as He shares with us and eats with us, He blesses the bread, and there we understand that it's not just eating bread, but He has filled our heart with His presence, and everything becomes clear again. The expectations that we had before, they seem to be other expectations now which are more realistic. And this is the message that Jesus wants to give us this Sunday. Il-paċi magħkom. Il-Vanġellu tal-lum joħodna fil-ġurnata tal-Għid il-Kbir. Is-silta tal-lum hija parti minn episodju twil magħruf bħala l-laqgħa ta' Kristu l-Xost mad-dixxipli ta' Emmaus. Dawn kienu żewġ dixxipli, wieħed jismu Kleofa u l-ieħor jibqa' bla isem. Il għaliex jirrappreżenta lilna li qegħdin nagħmlu din il-mixja li fiha xi drabi Ġesu donnu jidher mejjed, donnu jidher il-bogħod, donnu jidher li ma jifhimniex. Is-sitwazzjoni li qed jgħixu d-dixxipli hija sitwazzjoni diffiċli, sitwazzjoni li ġelithom jitilqu minn Ġerusalemm, jitilqu fid-dlam, fil-għaxija u jerġgħu jmorru lejn Emmaus, lejn id-dar tagħhom. Il għaliex dak li kienu jemmnu fih f'Ġesu issa ma għadux jeżisti, għalihom kien spiċċa kollox, miet. F'din il-ġurnata għażiża Ġesu li fiha jqum minn bejn l-imwiet, imuru jiltaqa' fit-triq mad-dixxipli ta' Emmaus, mad-dixxipli illi kienu b'qalbhom maqsuma u l-Ġesu ma jarfuhx. U Ġesu jismagħhom jitkellmu fuq dak illi ġara lilhom, fuq dak illi ġara lil Ġesu ta' Nażaret. Illum fis-sitwazzjonijiet tagħna wkoll f'dak kollu li qegħdin ngħixu bħalissa, Ġesu jimxi fit-triq magħna. Ġesu jisma' id-dbatijiet tagħna, jisma' il-karba tagħna, jisma' id-dwejjaq tagħna. U propju għalhekk qegħdin hawnhekk quddiem il-kappella tal-adorazzjoni tal-parroċċa tagħna, illi hawnhekk aħna id-dixxipli llum tal-mulej Ġesu niġu hawnhekk biex fiskiet fit-talb niltaqgħu ma' dan li mallem tagħna. Ġesu illi hawnhekk f'dan il-post jimlina bil-kuraġġ, jimlina bit-tama, jimlina bil-ferħ tiegħu, bil-ferħ tal-Għid il-Kbir, illi f'dak kollu li aħna ngħixu anke fid-dbatijiet tagħna, Ġesu ikun qiegħed jimxi magħna. Ġesu jibdel dawn id-dbatijiet tagħna fi grazzi u d-dbatijiet tagħna jsarfu biex aħna bħal Ġesu nkunu nistgħu nifhmu lil xulxin, nisimgħu lil xulxin u nagħtu kuraġġ, nagħtu support għal dak illi nkunu aħna għaddejjin minnu fil-ħajja tagħna. Ejjew it-talba tad-dixxipli ta' Emmaus illum tkun it-talba tagħna fejn lil Ġesu ma jħalluhx jibqa' sejjer waħdu fit-triq fid-dlam, imma jgħidulu ibqa' magħna mulej sabiex aħna fil-ħajja tagħna ma nimxux fid-dlam, imma nimxu dejjem lejn ix-xemx, lejn id-dawl vera li huwa Kristu l-Xost fil-ħajja tagħna. Interessanti kif lil Ġesu għarfuh fil-qsim tal-ħobs li dan l-istranġier daħluh jiekol magħhom u hemmhekk għarfu li kien Ġesu. Ejjew aħna wkoll naqsmu flimkien il-ħajja tagħna. Fil-familja tagħna niklu flimkien għax hemmhekk inti tirrakkonta kif kienet il-ġurnata jew xi inkwiet għandek, ejjew ukoll naqsmu nixxerjaw affarijiet sbieħ fuq Facebook, fuq l-internet, affarijiet li ħajjnuna nsiru persuni aħjar. Ikun hemm ħafna affarijiet x'wieħed jista' jara, imma meta inti qed taqsam xi ħaġa li għawet li tara, hemmhekk qed tgħin il-ħaddieħor kun persuna aħjar. Jew naqsmu talenti tagħna ma' xulxin. Ejjew ukoll naqsmu t-talb tagħna ma' xulxin. Ibatuna aktar intenzjonijiet għat-talb ħalli waqt il-qudisa ta' kuljum inkomplu nitolbu għal dawk l-intenzjonijiet li intom tibatulna flimkien ma' dawk in-nies li nafu li dejjem għandhom bżonn it-talb tagħna.